Njoj treba pokora, ne meni. Ma tebi treba psihijatrija. Ajde, idemo. Ma nemojte me vući, radi odvucite nju u bolnicu na triježnjenje. Tuna je moj muž, je li ti to jasno? A između Tune i mene nema ništa. Lažeš, par koji će promijeniti Slavoniju. Ha, par! To si ti rekla novinar, on te citirao te. Poslovni par, poslovni. Ma koji par? On ti je šef, ti si obična zaposlenica. Dobro, ako ti je tako lakše, sad ću pozvati novinare i reći da sam ja obična zaposlenica ili bolje rečeno čistačica, a prava žena koja stoji iza njegovog uspjeha je pijandura koja tetura pijana pod vašu. Pa dosta priče! Da nisam ni riječ čuo! U tišini ćete do crkve, a gore ćete molit Oče naš. Sve dok vam, dragi Bog, tu pamet vašu ne prosvjetli. Ali velečasni, pa ona ima halucinacije od previše alkohola. Pa idemo, ajde. Ne idem ja nigde, ti vjerski fanatič. Ne idem ni ja. Da ne bi još molila za oprez za nešto što nisam ni napravila. Ovo, što se događa? Šta izvodiš ti, Lucija? Pa dovodim stvari u red, konačno. Pita što mi je napravila? Opet si pijana. Nije ti dosta što se s njom drpaš okolo, nego se trebaš i po novinama slikavati, ha? Kini me sramotit ovdje. Ti nas sramotiš, đubre jedno. Ja sam ti žena i počni se ponašati tako. Aj kući da se otrijezni. Evo ti me. Pa sad spavaj s njom ako možeš.